YTF Tripura Youth Federation ni Third Foundation de Panda Songjakha Phashalo Barakathal Party Office Simna Block Committee tei Mohanpur Block Committee ni Luaji Mumbai o Panda Phai Bakjakha Montri Bishokito Deborma Tripura Mothani Jigada Adongrok tei YTF ni Adongrok Awai Baksha Banati Shui Pandano tei Botjeng Sasakhai Tisalaikha Manjagnai Narwairok Bureau Report Koktoma Express Singjot siwo YTF ni Youth Federation ni Third Foundation de omno Rwgwi sara Tripura no dal bidal program tongo flag hosting program tongo te kaise ko khunkai tabuk je chongmari paimani bagi model code of conduct kausuru paya ko on bagi sing kotor program khaimiya baigri lirpon khaimiya ba foundation de Rwgwi kotor program khaimiya tongo maine tini sing chigon program khai tongo tini sin Barakathal party office Simna Block Committee te Mohanpur Block Committee ni udduge oro sen flag hosting heleke o Panda Phai Bakjakha sini hasteni mantri sini borong sar bishikit jorma te সাথে sini YTF ni block president Mohanpur Simna tai Tripura motha TWF ni joto adong te active je senkrak rok warriors rok oro Barakathal party office Phai Bakjakha tai sing সাথে tini YTF ni foundation de Rwgwi o tini bazar barboklayo tini o satung jorabo YTF ni torfe sing oro juice rok ba jekun thanda mani nungjangnai oro boro bagi kharbai hambai tini siklarok ni hekeba YTF ni Third Foundation sal o salnoruk saujne tini Barakathal party office tini duita block committee Simna block committee te Mohanpur block committee oro YTF bai sing foundation saldo sabui ja gaisa chikonsa program khaijaka tini oro flag hosting khlaika chini borom gunang president YTF tei chini EM tini o jaga jeng o chini siklarok ni asaima saldo sabui jeng bazaro tini jeng oro jehetu satungba joto lukurok no je bazaro phainai rok do jeng o jaga juice rok phaine bagi khanine bagi jeng ready khaitongo Tripura hani joto lukurok no bubagrani sipai ingui bubagrani warriors ingui joto lukurok no o foundation salo Kwchang mate hamjakmung iaparo hambai